pogledamo paleto športnih terencev na trgu, vidimo, da so ta oblikovana tako, da so videti čim bolj dinamična. Želijo jim znižati streho, a pri GLB-ju so tokrat oblikovalci naredili tako, da so ga hoteli prikazati čim večjega, čim bolj prostornega, čim bolj robustnega. Seveda, če si tako velik kot Mercedes-Benz, si lahko privoščiš, da na isti osnovi ponudiš številne povsem različne tipe avtomobilov, za vsakogar nekaj. In ponudba najmanjših Mercedesov se zdaj deli na A in B. A je vselej dinamičen, če tudi ima kupejevsko obliko, limuzinski ali karavanski zadek. Ali pa je kot v primeru GLA začinjen s terenskim značajem. No, B je vselej družinski, če tudi je zdaj dobil tisto slovito črko G, ki lahko v splošnem pomeni marsikaj, ampak v Mercedesovem primeru točno določene sposobnosti. Ampak s tem, ko so B-ju dali pompozno terensko šminko, se pravi simpatično oglato škatlasto podobo, se je hkrati našla priložnost, da vanj vključijo tudi nekaj povsem B-jevskega družinskega duha, zložljiva sedeža v zadku. These are two individual seats, also can used with Isofix. We have a head clearance here. The 1.68 m is the right height for that. It's a compromise between safety and the headroom. So it's nothing to do with the average of height or something like that. It's just like because of safety reasons. And the 1.68 m is just a simple answer. It's the height of the crash test dummy we used for the safety. Pa vendarle. Čeprav lahko izbirate med zelo različnimi Mercedesi, je vsakega od njih moč dobiti tudi v bolj dinamični verziji. Tudi to škatlo. Seveda taka oblika vpliva na samo dinamiko vožnje in pa udobje. Kako jim je uspelo to združiti, smo vprašali strokovnjake pri AMG-ju. The real exit carrier is mounted with rubber to the car from the GLB 250. At the AMG, we switched it to a direct mounted carrier. You feel even better the street, the handling from the car on the roads. Also, we modified all bearings, stiffened it up, the rubber bands, that also you have therefore also in an SUV the possibility to drive sporty with this. AMG verzija je zanimiva tudi z vidika pogonskega sklopa. Here we have our Powertrain. What we modified in this engine is for sure we have a twin scroll turbocharger updated from a single turbocharger. It has a boost pressure up to 1.6 bar. We have also updated the cooling. We switched from an air-to-air intercooler to an air-liquid intercooler, which is positioned right to the cylinder head here. Therefore, we have very short ways for the air, lesser pressure losses, and an effective cooling. Besides the engine, we have the gearbox. We give it one clutch more. We have four clutches in the series version, and in the AMG GLB 35 version we have 5 clutch pairs.